Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga roda iti Pangasinan. Dear Cousin. Sagbay man di amin kat kablawang kayo tinaimbag nga orasyo di Tanemars Studio. Kastamit na nakablawak di iti padak nga dumdumngeg kinagbibuya iti deti nga live streaming. Pudno nga makaliwliwa, makaikadbannog, ken napiala nga pagpalpalipasan ti oras. Tunggal makangeg agdengega kadagiti letter reading program show ken idadim. Taado dagiti mapidot nga adal, kadagiti naduma-duma nga pakasarita nga kaibasbasa ken ikikanbiag. Ket gabuta iti agdama ket addaanak iti parikot. Naawis met tiriknak, no pay ididamo ket medyo no manen nagsanudak, agduaduak, taamangan no adda dagiti mangbash kanyak. Amangan no adda dagiti maibagada nga madi kanyak. Ngamin tortured ko, tinakisarita ken ka, tinang istorya ken ka ti pakasaritaak. Tabaring no damet lang makaited kanyak ti balakad. Tabaring maornos mi pay ken ni Edison nga asawak daytoy nga nadagsen na parikot mi iti agdama. Ngem sakbay man ti amin irugik man nga salaysayen tingkam panagam-am mo ken ni Edison. Agamam mo kami ken ni Edison gaputag kalugaran kami diti Pangasinan. Angem saan kami nga nagsininged uray no nagpada kami nagbasaan iti high school, saan kami nga nagkaseksyonan, nakikita kami laeng ngem panagkunak di mi ammo ti kinatao ti tunggal maysa. Sakam la nagsininged ken ni Edison kasinyong gapo idita adda naangay nga reunion iti high school mi. Ket ada ti group chat mi nga agkakabatch. Nakla atak idi kasinyong no apay nga inyadnak ni Edison iti Facebook. Gaputa nataer ni Edison. Ninamnamak idi nga da asawanan. Ang hindi makitak, inaccept ko ti friend request na ket nakitak ti profile na. Awan mo ti makitak nga ipopos na nga asawa na, wino anak na. Ngam apa nga inyadnak ko na. Gapo nga tata. Agkursunada kanya. Ang imposible sa anak mo nga mapanpansinan di high school kami. Siguro inyadnak lang gaputa nakita na ti profile ko iti group chat mi, amangan no inyad na kami amin nga saan na nga friends ti Facebook. Kaday di ngamin kasinyong ket agawid isunan diti Pilipinas nga ada isunan idi ijay Dubai. Ket maka-attend kano kaday tang reunion nga pagsasaritaan mi, pagtutulagan mi nga kakabatch. Ad-adan tikigtod ko kasi nyong idita nag-message kanyak ni Edison. Nga ikunana, hi batch. Malagip na ka di pa ilang. Siyak ni Edison. Saan ta ngamin nagkaseksyon. Reneplayak. When batch. Malagip ka. Ketsi ka. Imbag man ta malagip na. Sa anak mo ngagkabaw tapos saan ka nga malagip batch. Kunahan na nga insong bat. Joker mat gayam deti kunak ti panunot ko. Ad-addan ti kelaat ko kasi nyong. Ad-addan nga naklaatak idita. Kunana nga. Mabalin nga ag-date tanto into no reunion tayo batch. Kunana. Anya? Jack impadlaw nga kiniligak ka na hindi nga chat na kanya kasi nyong
Medyo imbaybayag ko tinag-reply. Sako ko na. Dinakman ang angawin iti kasta batch. Di ta timawag. Gat nangeg ko ti boses na, ay, naglamiis ti boses ni Edison. Diyak yung pagarup nga kastigayam ti boses na. Tadyak man nakasalsarita idi. Kat ko na, seryoso ag batch. Kas makita mo ti profile ko, awang piti asawa. Ngamin kit nabayagak nga nagububra diti balasyo taaw. Kat sika damag ko, awang pa'y mati asawam. At dakar idinobyom, angem awang kay kanitan. Nakadamagan mat data batch. Nagsaludsudak kadagiti batchmates tayo. Kat apay mat kasaludsudim kadakwada, tanggip tinapalabas ko. Kat kasti ko nak, seryoso ak. Seryoso ak ti ko nak. Nag-date tanto into no reunion tayo. Ha? Aw mat siguro ti mangipawil ken ka. Tawan ka no mat ti nobyom, iti agdama. Kas kanyak, aw mat ti mangipawil ta. Aw mat pa asawak. Aw mat pa nobyak. Diyak nakasao iti sumagmamano nga segundo kasinyong nasingalaing ti panagpanpanunot ko edita ulitin namanen nga damagen no mabaling ka di nga datan update into na reunion tayo. Roda? Sige man laingin Edison. Nakakulkulit ka ngamin. Nakulitak ka din. O sige namnamahit nga Roda. Sumangpetak dita Pilipinas into lawas na. Ket eksakton to, iti sumaruno nga Domingo. Ag reunion tayo. Inte ag si swimming. Sige. O sige. See you soon, Roda. Aglalaok tiriknak kaday di nga gundaway kasinyong maragsaka na, kilkiligyan na. Nga, diya ka mo no apay. Ang imadapaset ti bagig nga madanagan. Taapay, ngamin ket napadasa kong tinapakay kini ayat. Numan seryoso ng agpaiso ni Edison. Kasla diyakon kayat nga mapadasan manen, tinapadasa kinariknak, idi ta pinaay na day dinaudi nga nobyok. Naangay nga rod ti reunion mi iti mesa nga beach. Iti probinsya, iti layang Asidigmi, probinsya iti Pangasinan. Nga edi damo kat agbimbinain kami kini Edison. Aging nga kankansyawan da kami iti kabatch mi. Makita da, madlaw da, ti kinasinged mi, nga da kami tagababay, ilabayan nakpay ni Edison. Diyak amo kasinyong, ta sa anak nga nakapagkedked, idita inyawis dan, nga uminom kami ti arak. Ino magbatked di ang occasional lang, sa anak mo nga mamartek, ano sa anak kasanay. Ngayon kaday di nga gundaway, kasla, nakatulong kanyak ti arak. Tanapukaw, tibain ko. Edita mariknakon ti espiritu ti arak iti unig ti bagik. Nga idi awisen nak ni Edison nga mapan kami magmagnay ti igid ti baybay. Simuro takadagos. Ket sa anak nga nagkedked edita inala na ti imak. Iniggaman na ti imak. Bayat nga magmagna kami. Iti igid ti baybay. Nga idi makaadayo kami kadagiti batch mi. Bigla na nga sinango ket kunana. Mat siguro ti dagas na magarimak yung kabatch. Ha? Edison. Nabayag ako nga nagtatrabaho di abroad, Roda. Kasking ka, napadasak mo tin, tinapaay kini ayat.
Ha? Ada ka relasyon ko idi. Angem liniputan na klaeng. Ti amo kidi isunti agbalin kakatakta ko na inay ko iti biyan. Angem nagbiddutak. Tayin sukat na kiti sa bali. Saan nga nakauray gaputa aginadayo kami. Simurot iti sa bali nga lalaki. Angem ita, umdas mat siguro ti ornong ko. Kaya nagsapsapulahon iti asawain. Ha? Kahit kung tagsimpa, kahit kung nga ikan ti apu ko, dagiti naganak kanyak. Di ka maawatan, Edison. Diyak mo, diyak maawatan ti Rick na Roda. Ngayon di makita ka manin, di nakita ti Facebook profile mo. Kasla, ada sa baling nga nariknak. Edison. Kasla bigla nga nagpitik manin di medyo matmaturog iti naunday a panawin nga pusok. Idi ta makita ka. Angin itatalaing manin nagkita, Edison. Awan ti anyaman na kanya. Agam amutamet na bayakin. Kalugaran ta. Angin di tapay amuti maysa ken maysa. Uri agdamag ka kadigiti bats tayo. Amuda no kasanon kinasayaat ko, kinasingpet ko. Uminumak man ti arak, yung saan nga kanayon. Sa anak pa yung agsigarilyo. Saan ko amot agsugal. Lalo ti agbabae. Aping ibagbagam kanyak ti kastoy. Aping ibagbagam kanyak dagitoy, Edison. No man, mayat ka. Agari making ka, Roda. Ha? Agari making ka. Tanwadan ton mariknam nga panagayat kanyak. Kit aklunin na. Ikalay sa kaadagos. Panunutem, Roda. Saan te nga umubing? Bumakit lumakit tayo. Nag-aasawan din iti kaaduan nga bats tayo. Manmanutay laengin nga single. Awan mi kid iti dagas na agarem ka. Angim alis tulaon iti panpanunutem. Agasawa mo't adagos ti panpanunutem mo. Kit syempre ibebeg te pelang arot kit. Nay, kalaban tayo mo't arot ti panawin. Di mo ka di kaya ti agsimpan. Di mo ka di kaya ti maadaan iti buko da pamilya. Napaayak namin idin iti ayat. Iso nga, saan ka basta padalos-dalos nga. Maawatan ka. Uray matsyak, napadasa kong dinapaay. Ngayon kasla, may mas exciting na tayo. Makigasang-gasat kiniayat. Saan ka di? Kaysa dati plan-planuin nyo, saan kayo mga matuloy, mapaay ka lang, masaktan ka lang. Anya ti kahit mo sawin. Kasla may meti kastoy. May meti kastoy nga, biglaan latan. Roda, I love you. Uy, itatalaang man nga kita, kalpasantis manunga tawen, agay love you ka, agay love you ka adagos. Kaya niya arti mabaling ko no, iso ti marik-rik na. Mano oras ba lang nga nagkaduata? Saan nga napatig kanyak ti oras? Ti napatig kanyak, ti marik-rik dak para king karoda. Kat sika, anya ka dimit ti marik-rik nam. Apeng, yes, astig mo tarupa mi ti rupak. Ket iya dayom ano di mo kayat? Ha? Iya dayom tarupam numadim kayat ngayas di ko ti rupak.
inagkanak. Uwen, kas pamaniknik nga, seryoso ak. Ipatpatig ka, Roda. Kababain ba ka da nakakita ka data? Anya kung matipagbayinan da, pagbayinan ta nga doha. Maawatan damot siguro ta, baruak, palasang ka. Iso nga, maaramid na ti kay kayata. Inarakop na. Agkang kamanin, Roda. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibigmi iti igit ti baybay kasinyo nga saan min nga panpanunutin no ada makakita kada kami nang runa kadagiti kakaduwami nga batch mi iti high school. Diya akong napupuutan ti si marunong nga napasamak. Ginuyod na gaya men. Ginuyod na gaya men ni Edison nga napan iti mesa nga close nga cottage. Ket ditoy inserek na adda sininyasan na nga lalaki wano siguro katiwala wano empleyado iti resort. Nagtunged mo ti lalaki ket simrek kamin iti cottage. Edison, madi mo ka di kayat? Suntumad lang ti pagtungpalan na. No manada mapasamak kada taitan. Ura inton bigat ikalaysakan, Roda. Aliston sa unay ti pasamak. Alisto may mayat. Tapos alisto tantumet nga. Marugyan ti buklen ta nga pamilya, Roda. Awanin ti adungang ngim. Amok nga magusto ang mati. Inikat mo di pagananay ko. Ikatek mo di pagananay ko. Saan kanto agbabawi? Tong palik ti kariking ka, ikariking ka, ikalaysa ka. Baka na pagsangitan nagtulaing. Saan? Baka no pag-ayaman nagtulaing. Saan? Baka no lukwen nagtulaing. Saan? Tagpaiso. Wen. Kat kunak lang arutan nga ikasar ka urayin to nubigat. Talaga Wen. Paiso nga. Agtalik ka kanya. Roda. Iso. Itapay ta na. Naikat mo ti pagananay ko. Makapabawi ak nga, Roda. Isa bagay. Agkak tinadumado mga pasit ti bagim. Edison. Roda. Awanin tinaramid na kaday di nga gundaway kasinyong no di kat impalubos kon nga aramiden ni Edison ti amin na kayat ng aramiden kanya. Gapot ang magusgustuak mo ti aramiden na. Magustuak ti panangagik na itinaduma-duma nga paset ti bagik. Nang runa iti barukong ko nga nabayag basitan nabayagan ko na kuma nga jak narik na gaputa addan talo atawen sipod nga sipod lay dinauding nga addan nubyok talo atawen meten nga jak napadasan tinaitayok iti kangatuan na langit kasinyong nga kasladyak pagid din malagip no anya no nakasano tirik nana ngem ditoy nga agsubsubli kanya malagip ko aglalo ket nalaing ni Edison nga mang romansa kasinyong aglalo di pa nang romansa na kanyak
Itinagbaitan dagiti lupok. Makapamauyong ako nada. Ay, awan babawin. Itapay ta na aramid mo nagijay. Itampay nga damagin da ita nagbabawi ako saan. At least saan pa nga na saan tapay nga napagmaymay sa dagiti bagita. Kaya nasawin. No saan taman nga ituloy, sigurado nga awan ti mabukil ta. Ituloy mo kit din na dupela nga drama, Edison. Sigurado ka na. Kasi no isang rekon. Awan ti binak-outanin. Posible nga da mabuuta. Uwinin. Kit di di kalay sana. Uwin. Ado pa lang sa bitin na nakpay mo. Sorry. Dito yan. Rabawang ka nga rute. Tapag may sain tanda kiti bagita. Nabayag ka din na udi nga patas mo. Bayagin. Itak. Kas na agdadamok man eh. Uray mo't siyak. Baka nabaybayag pa kanya. Kas ano ka bayag king kan? 6 years. 6 years? 3 years kanya. At least amok pa lahat pang isir-sir ka kanya. Pakatawa ka man. Pagkatawain ka lang. Ngem seryoso ak tikandat ko. Nga mangikalay sa akin ka. Rhoda. Edson. Rhoda. Edison. Rhoda. Edison. Rhoda. Pare, pasensya ka. Napayag kami tayo din na ulit. Okay lang, sige. Agit tantan. Kalpasan day di nga napasamak mi ken ni Edison. Nabang aran tirik na idita. Napaniknikak nga seryoso nga agpaiso-isuna. Aging nga nagkalaysa kami, nagden na kami, nakaragragsak kami, kasi niyong nangro na ididamo mi. Halos rin nabii nga pagustuhan mi ti bagimi, nga iti aldaw as-asikaswen ni Edison at plan-planuan na nga ipatakder nga negosyo. E dito nga siya, agyanak la iti balay. Dahil di nakikasara ken ni Edison, nag-resign, nakititrabaho. Dahil sumuti kayat na tap, agtinulong kam kanulatan iti negosyo nga ipatakder na. Nga, no sumangpet iti malem, nakalalailo, nakadungdungo, ti asawa. Ket dita nga, bayat hindi pa nagden nami, makitkitak, ad-adda nga tumataer ti asawa. Dita nga maamiris ko nga naggwapo ti asawa. Ado dagiti mangibaga nga batch mi nga nagswerte ha. Adamot dagiti manguyaw nga iti mangdilaw nga baka kinayumak kan ti asawa. Taksla kano saan kami abagay. Napintasak mat. Angim adu ngamin di kita kursonada ken ni Edison nga asawa. Iso nga nagasatag kano ta Shakti napili na nga ikalaysa. Gabo nga dagita nga mangmangeg ko ket adda rimswa, adda ti maud nga hasla madi nga riknak. Adda ti maud nga madi nga ugali. Dedirik na nga agim imon tunggal rumwar ti asawa ket mabati akiti balay. Ti ugali nga bigla nga nagbaliwak nga
kas lang sa anak ko nga iti kas ti dati nga. Anak pat nga man nakiapaw, no, anyang bigla nga nagbaliwak, gapo ka day tang imon. Aglalo no ti makita ko no maamuak, nga adda kadwa ni Edison nga sa bali nga babae. Oy, aping nga gibuong ka. Aping nga intulod mo day nga Teresa. Anya, apay ibagam kanyak. Ibagam kanyak. Apay nga gibuong ka. Ay, among ibuong di kita baso. Ibagam kanyak. Apay mga intulod mo isuna. Apay nga insakay mo isuna iti kotse. Ibagam. Ay, saan ka gibuong? Saan? Gurika, bayan na kami nagpalawaga. Ibagam kanyak. Anda dito nga mabadbadi na balay. Anda kagayan ti tarwar nga. Kung sino-sino lang at iluglubon mo, iluglugan mo takot siya mo, may ibus na basutan. Agurika, ilawlawag kong amina. Apeng, inlugan mo dahi nga Teresa. Tinulungak laeng, gaputa adot kargana. Kat marigatan nga saday ti tricycle, balasubas, ulbod. Apeng ulbod ko na. Kat apay nga tulungam, apeng naskan nga tulungam. Kat siya naranak nga road, lumabas sa karot iti ayan na, agsansadat tricycle. Katulungak nakaasim adot bitbit na. Di bagam di agad babae ni Suna. Anya, amom siguro, amom ngamin nga insina nila kay na. Iso nga sinublat mo, Matt. Unay mo datang panagpampanunot mo. Katagbay so, Matt. Gaputa gwapo ka, ket kursonada na ka, pato sammet, patulammet, agtala ka man, ustunan, kababain iti karuba nga makangkangking ka, awan ti bibiyang ko kada kaaruba, tasaan nga isu, dati mang palpalamot kanyak. Uy, nalabas ba't pa nagsasaumon, itagpaisumet. Ang panunotek ket di kita kaaruba nga tila mo dagat agsiim ti biyag ti sa bali nga tao, di ko matabagbagit at siimon da. Ustunan ko na. Saan nga pudno nito pagpabasol mo kanyak? Katapay ko mga saan nga pudno. Nagadot mabaling ang tumulong keng kuwana, apay nga si kapay lang. Apay nga isupel at tulungam. Gaputa, insinan lakay na. Alistom lang nga maala, kasta. Unay ka matan, ruda. Nagalas mo dito nga palagpang panunod mo. Anya nga naalas? Agpaiso amin iso nga kasta ka. Diyak lang paggarot nga kasti ka. Edison. Anya? Babaero ka. Ustunan ko na. Panawang ka malayangan. Hoy! Papanam! Panawagan! Hoy! Agsubli ka dito! Nagaras na ugaling! Agsubli ka dito ko na! Babaero! Di ka paisimang pati asawam, Roda, anak ko. Saan pa'y nanang? Napansiguro ay ti babae na. Ay, anyaman day tanga ibagbagaman. Kitpud numet. Babae na day nga Teresa nga insina ti asawa na. Gapo siguro ata kinagatel na. Ano siguro lalaki na kahit namat aramanan ni Edison nga asawak. Ay, agtal na ka, ada ka di pa managnig maun. Saan ko nga masapol ti pa managnig nanang? Taamok ti kalidad day nga Teresa. Kit siyempre, day ti nalaing nga lalaki nga asawak. Gaputa, alisto lang, kiti pinatulan naman din. Ay, nagsarita kami kini Edison, anak ko. Kit nakisarita kanya, imbaga na tinapasamak. Kaapin mo't ngamin nga kasi ti panagsasaong kingkuana. Kit nagpaisumot nanang. Ay, pagsaritaan nyo nga nasaya at saan nga kasi nga gibarbar sa kaagbubuong ka kada kita alikamin nyo. Kadyak nga rin mapigilan ti baging nanang. Apay ti kinaadot tao ti lubong, iso na pala tumulong ka dahi nga Teresa. Kad naira na lang nga tamot akit amumat ni Edison, managtulong. Nasaya at nga tao iso na. Kad nakita na nga kasapulan tinulungan na ay tilaad da. Ibagam kadi ananang babaero dahi nga lalaki, jak lang pagarup nga babaero.
Siyempre, gwapo-tagwapo. Usa rin na tinagwapunan. Ay saan ka kaskas na anak ko, saan nga gwapo-tagwapo akad babae raw. Ay, ado tikas dyan nga uray gwapo kat saan nga babae raw. Asin mo kumananang, magibaga ka man. Adda dati putot ni Nemi Ruesti may siya. Tila adda. Diyak lang mamati na anang. Ti kahit ko asawa na anak ko. Sikat kang runan nga makamamot ugali ti asawam. Diyak pagid di amo na anang. No amok nga talaga ti ugali ti asawak. Tadyak impagarup nga kasta. No kaanon nga agasawa kamin. Sapay agaramin ti kasta. Kit di kamot pa'y napanik na kanupod na. Ay, hapo, kalma, ti bagim anak ko. Kasano nga kalma nanang, itataawan manen, pinanawan nak. Kasarsaritak pa lang, tinalawan nak. Kasano, mapamumot bugbog kawan, mapamumot apaan nga bubuungam, iti kong kumpurma dita. Katnas ka nga ron nga pumanaw nanang. Siguro agad, ginundawayan na dahil nga basamag tap numapan, iti babae na. Siguro, napan ka dahil nga Teresa, gaputa, aggagatel dahil nga babae. Ay, na anak ko, aya. Ikatimanday ta nga ugalim. Saan ka matakas na dati? Ay na, agbabawi kan tulaeng. Numauman tun ti asawam kaday ta nga pimartuat nga ugalim anak ko. Adda kay magayam tatapid ring. Ay huwan, balasang ka. May kon deliver ti order ni nanang mao. Gure ka man, Roda. Tatapid ring. Api nga kastamod ti lang amaw. Anya ti kayo yung asawan tatapid ring. Ay, nagalistaw. Kaanula, edi nakita ka, edi sakbay ka nag-asawa. Anya? Apikas lang nagalistong mat abimakit tila nga maun. Anya? Kurkuri bet matarupa maun. Tila adda kayo matatapid rin. Ay, pudno ti bagbagak. Agproblema ka diti asawa. Ha? Ay, kwa? Saan mo tatapid rin? Kasta tila nga dagiti agproblema iti asawa na. Di ka nagpaiswan na tatapid ring. Problema ka talaga ni Edison nga asawa. Tapay mo, anya, nakasasayaat mo ti asawam. Awam mo ti amok nga madi nga bisyo na. Namamano mo lang nga makita ka uminom iti arak. Manmano makita yung nga uminom iti arak, tata. Ang di yung makikita, sa bali nga bisyo na. Anya nga bisyo. Panagbabae, tata. Anya. Adda babae ni Edison? Adda, tata. Babae na, dahil nga Teresa, dati insi na ti asawa na. Anya. Sambot, Anya nga saan, tata? Nung nakita, nung ada nang kakaibaga kanyang edi na minsan, nga intulod na iti balayda. Nga, binakbagkat na, nagiti awit dahi nga Teresa. Akit, awan mo ti dagas na, nakaday nga naramid na, anak ko. Awan ti dagas na atata, ang si asawa ni Edison. Amon Teresa nga si asawa, ape nga isot pagpatulungan na. Ay, ada ka di pa maniknik mo nga babae na. Saan ko nga kasapulan, tata? Ay, day takot ti problema. Day dat problema, Roda. Anya? Anya ti kayo sawen, tata Pedring? Naimun ka unay. Nasaya at di Edison nga asawam. Ammo ti kaadwan ditoy. Nga saan na maaramid day tang ipagpabasol mo. Kasano? Hindi nga kinagwapo na ang kumang babae. Ay gwapo lang ang saan nga babae raw. Kas, ado dagiti gwapo nga saan na babae raw. Agpadpada kaila ti bagbagakin ni nanang. Jack Lapatchen nga adda gwapo nga saan na babae raw, tata. Ay, siyak tibay siya nga pamaneknek.
Kaagpay suman. Guwapo ak ay di ka bambanwagak man. Sa anak ba't nga nagbababae? Ay kagad din tatang. Tata, katni. Awan mo ni, na-i-deliver yung mati order ni nanang. Ay, dito ka raw, langam, tila maibagaking ka. Hanyo nga pakibibiyangan tilangak tata. Tamabalinak nga agsabon ka dagiti kujik kadaglo tatayon tapno mapukaw dagita nga kuribet-bet nga bagbagam. Ay siya nga sabon ti agas na dayta. Anya? Dayta maalam dagita kurkuribet-bet ti rupa. No kanayong ka nga agungungay. No kanayong ka nga nakamiso out. Ti agas na dayta agad. Masapol nga kanayong nga nakaisim ka, naragsak ka, agkakatawa ka. Saan ka nga may stress? Awan ti mabalin ko Tais stress nak mo ti asawa, tata. Ay, dayta lang panawag ka pa garaw. Napanak gimatang yung sari-sari store. Magic sarap matlat nagatang ko. Nalipatak matigi matang iti mantekan. Iya po ti kinaado nga mapampanunutan da taon. Kaputi stress kon. Malipatak pa yan ti mapangkugatangin Angin ka sa nung arugat na isahaan ko ti lutwekon. Edison! Edison, may kamambig dito Edison! Inka man gumatang ijay tiyanggi iti manteka ken patis. Nalipatak di matang itay. Di mo tabang kayo ijay tiyanggi itay na niya. Napang ka di store tatay. Saan ka di? Napanak itay, angam nalipatak or gimatang iti patis ken manteka. Magic sarap lat nagatang ko. Baunin ka kat pengarudmat no sa anak sa no nakagatang Unay. Inka gumatang. Pela kwartam ti usarem. Paspasam kit niya, madamat luto kon. Nakaisa nga kon. Wen. Unay matay giant. Kaibagbagak lang ang paspasan na ta na isaan kon dilot-lot. Inidip ko tuloy taawang matlaing ngayon. Anyalat bayagnan. Nagasidigmad lang da istor nga paggatangan na. Ay, agalwad kanyak da itang kang Edison. Napanan na nga tamanin. Napan nga taman di mawas iti babae nan. Talagang agalwad kanyak da ita. Sumangpit la da ita. Ay na, basta mabisbisinak. Dayta nan. Ape nga ita kalaeng. Napnapan ng manen. Ha? Kit na pa naggimatang. Punyeta! Tilaada ka. Ape nga ibuong mo tabason. Napnapanam ko nak. Sumumpat ka! Saan nagibuo nga? Napnapanam! Napanaggimatang! Tagpapisaw! Ibagam kanyak! Napanaggimatang! Iso dahi tiniginatang kumanteka ken patis! Amotoy! Anya! Ibuong mo mat! Ibuong mo mat digitoy! Amotoy! Agri ka! Api nga kaskasta ka! Napanam ko nak! Napanam! Napanak or gimatang di store! Imposible! Mano nga minutos nga awang ka? Mano minutos nga napagkikimatang? Nagasidigmet lang di store? Uwan angin, naira na nga awan naglako itay sa jay. Kit napalang ijibangir nga store. Anya nga awan taglako? Kit gabgabok la itay nga napang gimatang. Kit diya ka mo baka napan nagsiar o napan nagbanyo ano anya, rimwar. Kit agtugtugtugak awan matiaglako. Iso nga napalang ijibangir nga store. Ano nga bangir nga store? Ijibangir nga store. Akin store. Ijibangir nga store. Store daan niya. Asan, anya nga store nga ibagbagam. Ibagam ngamin Baka pagimunan manan. Pagimunan? Yan ni Balo? Wan. Kung nagtupay, napangkas sa store ni Balo? Isumot di ka asid ganan nga store nga magkatangak pa. Ilaadda ka? Di bagam kindi. At relasyon nyo ka dahil di nga Balo. Ay, alam ko, agibubuo nga. Ayop ka, mapaero ka nga talaga. Ay, tala ka. Agtala ka. Mapaero ka. Sa alagay mamimesa di babae. Sa alagay nga ni Teresa Insina ti asawa na. Pati ka hindi di Balo. Binabae ba agtala ka kunak.
agtala ka! Ay, ba't anak? Agtala ka, kababay ka di ka nakaruba. Awan ti bibiyag ko ka na kita karuba. Agtala ka, nakababay na tanga ugalim. Nakababain ka, nakababain na tanga galad mo. Iba't anak, Edison. Iba't anak, agtala ka. Ibatan ko na! Sige, ibatan ka! Aray, idurunak! Manawang ka man laingan. Makauma ka. Makauma ti kastyo raramidem. Iramraman nakpeng ibabain. Awan mo ti madingar aramidik king ka. Anya nga awan? Abos talipliputan nak. Dangranak pa yan. Makamukan. Maumak king kan. Diyak lang pagharap nga kastay ka. Edison! Maumak pa'y datang ipagbagamon. Kanain mo lang baga kanya kung nga di min pagharap nga kastuya. Ano di min pagharap? Anya ka di. Babaero ka. Babaero ka, manglilibot ka. Ano loko? Linoko naklae. Saan ka nga linoko? Hindi ka anuman di ka pulos liniputan. Ada ka di pamaniknik mo? Ha? Uri awan di pamaniknik ko. Amo kag babae ka. Awan ti mabalin ko no detat pamatin. Ibagakbat king ka. Jakmat impagarup nga kastoy ti ugalim. Ha? Jak impagarup. Nga kastoy nga nangiwat ka. Nga naimon ka unay, nalabas ka unay yan. Iso nga panawang ka. Anya, panawang ka. Agsabli ka dito. Edison, agsabli ka. Edison, agsabli ka. Roda anak ko. Nanang, imayak ita nga bigat. Takayat ka nga kasarita. Namnamaag na kastoy ti masangputak. Amok nga saan nga inmiyan ni Edison dito balayaw. Nanang, amok ga puta, kinasarita nak. Umainan to kano alaen ng ti arwaten nakat. Panawan na kanto ka naon. When tama pa ni ti babae na. Apay ngamin nga ipapilit mo nga da babae na anak ko. Isungar nga pumanaw nanang, di ba? Isungar nga may nalayan ti arwaten nat. Gapot na mapanin iti. Iti kabit na mapan makidenan iti asa. Ay ti babae na ko lang ko ma. Ay na anak ko. Apay ngamin nga kasta ka. Awan pati pamaniknik mo. Ti rason no apay nga panawan na ka. Kaday ta na alas nga ugalim. Anya kumat na alas nga ugalit nanang. Adalay, dapat ribig na laing nga agi mo nagapot asawa nak ni Edison. Ribig na laing nga ilaban kumat ati. Ilaban mi ti relasyon mi. Gapot na siya tiligal nga asawa. Asin nung arod tilablaban na malaman. Kadagiti babae na nanang. Adda karod babae nan. Nga napanagnakamahon. Day tangot ti magbagaking ka. Nauman ti asawam gapo ka day tanga. Panangap-apam king kwana. Nalabas unit panagim-imon mo anak ka. Iso nga, ingka iti balayda. Apay, inyawid nan iti balayda, ti babae na. Ay, unay ka, nagtangkan ta ulo mo. Di kunag, ingka ijay balayda, iti dadakkel na, ta iso ti nagawidan na. Kahit, aday ti asa, ti babae na, ay dalaga nga nakatangtanga ka nga. Ay, kat apay ko nga mapanak sa jay nanang. Kat ingka kasarita ati asawam. Api nga kasarita ko ma. Tapno, agkid daw ka iti pamakawan king kuana. Anya, iso lang karo din tinagbasol, sakpay tagpakawan, sakpay agkid daw ti pamakawan. Ay, anya ka ti basol na. Basol ata pinanawan nak. Nga sinurot na ti babae na, ay nagtuktukak sa taulo mo, nanak ka. Nanang, kaibagbagak lang nga adda di balayda.
Awan din nyawid na tawang mo ti babae na. Alaing kan. Agkid daw ka iti pamakawan na, tabaring maurnos siya pa iti relasyon niya. Alaing kan. No kayat mo, nga maurnos siya pa nga agasawa ti relasyon niya. Sikat agpakumbabaga po ta sikat tinagbigdot anak ka. Alaing kan. Siyak ti makaungat king kan. Ingkan ko na. Uwanan anang. Kasano akong rin ngagkid daw ti pamakawan mo. Panagrik na kit awam ti basol ko. Iminaklat ha. Nakasarita. Barang dumaranak ti babae na iti balay da. Adda atap kong adda laki di inyawid na nga babae ti balay ti dadakkel na. Agsagana kanyak na itang Edison. No bilang laing. Pag tinik mugik ida iti babae na. Si Degak ti balay da. Sapay ko manta maranak ida. Talagang pengetik da itang babae. Nilakid di Teresa tin inyawid na iti balay da. Weno dayjay nga balo. Weno dapat siguro sa bali nga babae na. Kung nagtupay, dayjay ni Edison, nakatugaw iti paraangan da. Nga adda babae nga kaababay na. Kasalsalita na. Masidek. Saan nga ni Teresa dayjay? Saan nga ni Balo dayjay? Kung nagtupay, ang dabay sa bali nga babae na. Ayop kayo! Kung nagtupay! Babaero ka! Ruda! Umay ka man ito. Tapangat-pangat ka. Anay ko! Ruda! Tala ka! Anay ko! Kung nagtupay! Uy! Ayop ka! Ayop ka! Agaw ka! Asawa! Ruda! Tala ka! Saan mo nga pungat ng takasinsing ko? Anay ko! Saan mo pungat ng takasinsing ko? Anay ka! Anya! Anay ko! Pasensya ka kasinsya na. Anak ko may Ruda! Kasinsin mo? Juan! Abi nga pinungot-pungot mo ni kasinsin siya na. Abi nga daka ditoy. Pasensya. Ay! Ruda! Sublikan to! Ruda! Diyos ko. Kasinsin nagayam di pinungot-pungot ko. Diyos ko, tiamok ng babae na. Saan magkayam? Ay, no, Diyos ko, ayaw. Ay, naday takat ibagbagak king karoda. Abi nga kasi tinaramid mo. Amok nga rod na nga kasinsin na tayo nga babae. Katagsasarita da. Ay, kahit pinungot-pungot mo latan, dinarup mo latan. Inapam mo latan, nga di mo pa inam mo, no as siya sino dahi jay. Diyak ba't amo na anak? Dahil takati ko kunakin ka, naggimas ka nga idumudom. Adda itan nga di nakasubyan ti asawam, gapo ka na itang naramid mo. Nanang, diyak kaya't kagsina kami. Di ka kaya atin nga tulungan. Makaamo ka iti biyag maun. Nanang, tulungan dagman. Kuyugin na kasadyan. Pinakuyugin ka kuma. Ay, ganab mo dayta. Ganab mo dayta na alas na ugalim. Di ka dumdum nga kadagadi bagbagaking ka. Nanang, nakasarita yun eh. Susundag subli dito eh. Agbalbaliwa ako. Saan ako nga gimimon, nanang. Ay na, tala anak. Panagkunakit awanan ti pagbaliwam. Sinayang mo lang ti asawam. Gapo ka day ta nalabos nga panagimon mo. Iso nga ditakan. Makaamo ka iti biyag maun. Nanang.
Pinadas ko manen tinapan iti balay dagiti dadakkel ni Edison kasinyong naklatak iti bagada nga ay awan balasang kaw. Tatang, dik manamot nagadisdesisyon mo nga agsubli ka no di abroad. Anya, ti amo kagad nagpurgod dito yan ta adda nga rod adda ka nga asawa nan. No apay nga bigla-bigla latan nga ilaklakad naman ti papel na panagsubli na di UAA. Tatang, kasarita ko matatang na. Igawid ko ay adda di Manila Anya, apean niya kami tinapasamak, Ruda, anak ko. Di amok no nasaya at ti panagdinayo. Kuha, basol ko tatang. Anya ti basol mo? Di namit ibaga kada kami, ti anak may, no anya ti nagsinaan niyo. Nagsina? Uy, iso ti kunana. Nagsina kay kanaon. Kat agabrod ka no, ta ejay nanto ka noon, asikaswan di pa nakawaswas ti kasaryaw. Anya, saan nga balintatang? Diyak kaya't nagsina kami kini Edison, tatang. Kasarita yung kumatatang. Kasarita yung mga asiyo tagsubli. Agbalbali yung akong tatang. Balasan ko ta. Kasaritang taong diyak may pasigurado kang ka. Tadamot kan panunod ti anak may. Tatang, kasarita yung ti anak niyo. Agsumli kanyang tatang. Siyang kangarod nga agulang-ulang dito Daksang gasat kasin yung tasaan nga nagsublin ni Edison kanya. Aging nga nadamag ko nga nagsublin iti UAE. Naminado adaras nga pinadas ko nga kontaken iti Facebook, iti social media. Diyak nagbalaygi. Saan na pulos nga isin dagiti message ko? Saan na pulos songbatan dagiti awag ko? Kure dagiti nasingid nga gagayim na katrabahuan na di abroad. Handa kay kaskaso. Saan ka ibagamit ti pamilya na nga aramidin na kanti amin tapno no maalukoy datirik na ni Edison magisinubyanan kanya. Makatawenen kasi niyong nagbalbaliwak nga agpaiso. Ang inti problema, kasanong arod nga makita, ni Edison, di pa nagbalbaliw ko no, dinakbat ikanti kong daway ko. Iso nga naman nagbibuya ka, Edison. Anak na nagimiimon. Uri mang kiti, pipiso nga na babae, masagsabli ka kanya kon. Mga agbagtita kon. Agawit ka ni Edison. Matayag na awag ka, Edison. Sabay ko makasin yung babaen iti panakaibasa dati surat ko, maidanon ken kuana. Ti nalausa pa nagbabawik, ken ti pa nagbalbaliw ko. Ti ayat ko nga maurnos ti relasyon mi nga agasawa. Ket jak kayat nga dumteng to ti panawen nga sanak tulaeng kasaritan into no ibaganan nga waswasen min ti kasarmi. Jak kayat na mapasama. Jak kayat kasi inyong tulungan ng mahal. Balakadan dakman kasi tulungan dakman. Pangaasiyo. Saan dakad nga ibabas?
At adangag bagtitak nung Iyon na akong tiagyaman ka dagiti makaitit ti balakad ka sinyong kinagyaman akmetking ka ti laing ken anos mo nga nang ibasa ti ken nang tedbiag ti pakasaritaak. Kasapay ko mga adamet na pidot nga adal dagiti pada ka nagbuya ken dimngeg. More power to your program and God bless everyone. Ito'y nagbalbaliwen apagayam mo, Roda, iti Pangasinan.